18:00. Урматтуу жолдоштор, сот процесси жүрүп атат. Бардыңыздар, ордуңуздардан туруп койсоңуздар. Сот идиот. Идиот эмес чындыбы? Сот идиот дебейсиңби? Не, бу туура эмес болуп калды. Эмес айтып калдым. Сот идут. Идут эмес эми айта албасаң кыргыз тил айтып койчу эми. Эми айткыча итетиги жинди келатат уже. Келатат ана. Соттун чыгып атканын да түзүктөп айта алышпайт эми. Сот идиот деп. Өзүң идиот болуп турбу? Мен азыр сотмун. Бүгүн сот процессин өткөзөбүз. Эми кыргызстандыктар үчүн сот бул жаңылык болбой калды, туурабы? Күндө эле сот, анан билебиз, соттолуп атат деп. Маани бербей калдык да соткочу. Эми туура, ар кандай иштер, маанилүү, мааниси жок иштер боюнча сот болот. Сот болгондон кийин ошондой бизге келген иштерди карашыбыз керек. Мен кече бирөө сурайт. Бу соттор эмнеге мындай кийип алгансыңар дейт. Эми сот болгондон кийин бирдеме алабыз да, туура. Анан алган нерсенин беките турган жери болуш керек да. Көбүрөөк алып келип берсе каяка салабыз. Мындайда жакшы, канча акчаны салып алып кете берсе, эч ким байкабай айтам, кете бересиң да, көрүнбөйт. Ошон үчүн ушундай болсо керек да менимче. Азыр мындай болуп калды. Мен соттон өкүм чыгарам. Мен камалат дегеним бар эле докторго жатып алат. Эми камайын десем анысы докторго жаткан болот. Анан ушу үй камагына дей берип өзүм да чарчап кеттим. Мындай бир сунуш кылайын деп атам. Ушу сот менен докторду бир жерге бириктирсе окшойт тугандар. Биринчи палатадагы алып чыккыла дейм. Өкүмдү окуп туруп 4-чү палатага киргизип кой деп коем болду ушунду. Ушунда жакшы болобу дейм да. Бирок азыр боло турган сот бул башкача сот. Мындай процесс болгон эмес, Кыргызстанда биринчи жолу болуп атат тугандар. Себеби доогерлер мындай башкача да. Биринчи жолу койлор доо арыз менен мага кайрылып атат. Койлор, ооба, койлор, кадимки эле биздин койлор. Алар мынтип кайрылып атат. Биз койлор кой жаралгандан бери, кыргыз жаралгандан бери кызмат кылып, бирөөнүн байлыгына, мүлкүнө кол салбай, бирөө менен мушташпай, качан сойсоңор ошонго даяр болуп, ушинтип жүрсөк, бизди жанагы Тынар Курбаналиев деген куудул каяктагы бир депутаттарга салыштырып, биздин аброюбузга шек келтирди деп жазышат алар. Биз ошол куудул ойноп чыккан интермедиядан кийин жайлоодо, талааларда, көчөлөрдө оттоп жүргөндө башка жаныбарлардын астында уят болуп атабыз деп жазышат. Эшектер бизди көргөндө, депутаттар десе, жаман уялып кыйналып атабыз. Ошон үчүн куудул Тынар Курбаналиевдин үстүнөн доо арыз менен кайрылып, Тынар Курбаналиевден бизге моралдык, материалдык ушул чыгымдарды өндүрүп берүүңүздү суранабыз. 100 тонна күн жара, 100 тонна беде чөп, 100 тонна саман деп жазышыптыр. Ушул сот процессин баштайлык анда тоспосаңыздар, мамлекеттик айыптоочу Нарымбек мырза каяктасың? Так, бардыгы даярбы? Даяр. Анда айыпталуучуну алып келиңиздер. Эй, сен мунун не колун байлап келдиң? Биз айыпталуучунун ушинтип колун байлап келебиз. Мунун тилин байлаш керек, тилин. Муну байлама. Bunun öbürü böyle muştaşlığı kolun baylağı. Öyle öndüsün. Tak. Joldoş prokuror, advokatı kana bunun. Жолдош судья. Курбаналиев адвокат албайм, өзүмдү өзүм коргойм деди. Акылым да жетет, билимим да жетет, өзүмдү өзүм коргойм деди. Anda 9. çıkıydı bunu. Кейиндер. Ana,
Kurbanaliyev sögünüp atat Jolda stüdya. Hayır sökündüm. Hazır söktünüz mü? Yenengi degen çıkan yok. Jönle ayak çıktı keyindir degen yerler. Так, товарищ Курбаналиев, значит, сам будешь защищаться, да? Jolda stüdya. Men Kırgız Respublikasının grajdanı qatarı bugünkü sot prosesin Kırgızça жүрgüzüңüzü men sizden talap kılam. Азамат. Өзүмүндай кыргызга окшогону менен жакшы. Патриоттуулугуң жакшы экен. Мүмкүн калпакты чечип коерсуң. Ya, Калпакты мүмкүн алып коербуз. bul kalpak Jolda stüdya. O ataman kalgan kalpak. Bul malta var kalpak. Bunu çeçkenge bolboyt. Bunu atam çeçpey giyip жүрдүгөн. Balam üstüne başından düşürmey giyip жүрgün dep aytkan mağa. Çeçkenge bolboyt. Жакшы, жакшы. Mecburoçum men kalpak giymegender menen süйлөшпөйм. Muna. Al келчи менин калпагыма. Эмичи? Yemiş süйлөшөбүз мынакей. Так, анда сот процесин баштайлык. Сотко чакырылгандар баары толукпу, жолдош прокурор? Так, birinciden bu koylardın arasında bir gana Kurbanaliyevke emez, janagı kodaygan tigi boronçu Kudar Bergenevke da жазылган. Oşon üçün Kuday tigi Kurbanaliyev поддельнигин таап келсе жакшы болмок. Men sizden требует etем ушуну. Так, кана, поддельнигиң барбы сенин? Бар. Men de сурашта кана, муну олар билет. Муну ондом сурап да канада. Кана мунун поддельниги? Азыр алып келем. Алып келем деген эмес, эртең алып келип коюш Tamam, керек. kişi belirleyecek. Hadi. Mına. Jolda stüdya, men düşünbey atam bu. Meni түшүндү деп атасыңбы? Ey, өзү гана. Ya bilmem özün jür desem, oşko desem, çalkasından getire barbayım deyip turup aldı. Yetim sezgen akşaymış işte böyle orada. Ey, bu kандай болот бул жок болсо? Ya bul özüge sedel uşinti öyle turup vermek mi var? Oşo jana siler kozgap atkan iş boyunca dele bul oşonda dele uşinti ölümüş, bolle turup vergen başka işte. Kalganı men aytken men жооп берем да. Так, бул өзү Кыргызстандабы? Жоқ бұл Қырғызстанда. Бұл по-моему шығып кетті Қырғызстандан. Жоқ. Бұл Қырғызстанда жоқ. Кыргызстанда жок болсо жолдош прокурор, мындай коелу, өзүнчө иш кылып бөлбөйлү буну. Так. Анан эми Кыргызстандан чыгып кеткен болсо, мен бир 7 жылга үстүнөн эле соттоп коеюн. Jolda stüdya. Ya. Jolda stüdya. Sırttan kanday men düşüngөн jokмун men. Эми бизде ошондой мындай традиция бар да. Ким Кыргызстанда жок болсо, үстүнөн 7 жылга өкүм чыгарып коебуз, болду. Жүрөбүз. Neme? Mine oşonda boronçu Kuday Amay. Bergenov geçildimi? Ого, кесилди. Mayli, neme? Turele, mayli. Ya бұл емес çoğun oğlum, meridi 7 жылға kesip koydu sonra ancan da bu gemeli. Общем, ушул iş kılgan adamga şunday eken de, iş kılbaş gerek eken adam uşul. İş kılgan adamın üstüne iş kozgoydu kesine de sizler. Ошон үчүн иш деп атылат да, бул иш. Kırgız satirası önük beyatat, elge bir başkaça gülkü gerek, elder gül beyatat deyip nalıganlardan başka kudullar жылына bir жолу зорго konsert koyup Men ay sayın жаңы programma koyayın da uşul günü tünü izdep, iştenip, uşul satiralar diye elinin aldığına alıp çıksa, gelip alıp dağ iş kozgu atasınlar de. Aynen. Общем, Melskeme gözge kıyınlı oldu da. Киме көзгө? Melskeme gözge. Так айтчы, мен киме көзгө дебей. Общем, Мырзак Матыбек өзге кыйын эле болду деп атам, мына. Jolda stüdya. Düşüngön jokmuz. Al dagı mer bolup gelip işteye başladı. Unçuk ele başkalar koşup bıltıyı oturup cep içip alıp ketip kalsa iş kozgobaydı ele.
Buğa şeyin kança meri geldi, hiç kimin üstüne iş kızgılan yok, hiç kim iş kılgan yok. Muzakmat geldi dağı bir yaka estelik, bir yaka fantan, yollarda asfaltta, emnilerge munan çıkılıp köprü başladılar. Anlam arkasından çukula oturup, anı kuup, ahırı munan çık köprünü munan çakılıp bitirip koydum hadi. Tak, Tınar Kurbanaliyev. Siz özünüz korgap alın, başka biri aralashma, makul bu? Hem aytıp koydun da. Tak, oş aytıp koyganın üçün sot bolup atat hazır. Oşalaka özgele kıyım baldı. Eğer dağı ruhsat yok söyley turgan bolsoň, onda bir 10.000 so'm kayıpka çıkan, makul bu? Ha boldu brat. Tak. Men sana brat emasmın. Keşir koş yolda sudiya. Oşonda söyle. Tak. Paprovich'ki söyle. Emi Kurbanaliyevke koyulgan günölerde. Kurbanaliyev'e koyulgan günöler boyunca 120 koyun var dep Kurbanaliyev açıktan açık ele menin oyumça uşu deputatlar dile aytıp atat. Men dele oyum emes, al eldin barın ele oyu. 120 degende Liboy Duraktın oyuna geldi, oşolar deputatlar da ayttı. Ayttı. Tak. Cevap versin. Yolda sudiya. O cindiğe büren oyumine sottoysun arası, dalili menin emez. Dalil. Yolda sudiya. Menin oyum, eldin oyu, buna oturgan eldin oyu. Bul dalil. Oşolar da ayttı. Tak, otur, joldaş prokuror. Bul uşul 120 degende deputatlar dep aytkan dalil var özü? Yok, yolda sudiya. Deputatlar dep oğuzundan çıkkan yok. Bırak menin oyumça, eldin oyunça, oşul... Senin oyun mene menine sottoyun bu. Dalil var mı dalil? Yok, menin oyumça... Hem senin oyundu çöntüğünü salval ya. Aytkansın mı aytkan emesin bu? Yolda sudiya, mında olgan da. Yemi 120 koyun var olsa 120 koyun var da baytan bu. Ora? 150 de baytan bu. Yok. Ama 120 koyun var da ayttım suradı. Hem 100 ataman kalgan 120 koyu kalgan atam bu ay olçu. Oşal atam 120 koyu kalgan mende. Oturçu. Yemi. Yani nem oşalar çiçalaydıkken de hem Kırgız 120 degen sanda aytmaşız gerek bizim. Ya anday uyalatıken anday çiçalasa 120 olboy 60 bol olsun alar dikim koydu o da. Tura. 70 bol olsun. Yemi 120 dep oşo yakalı alparatat da bul. Hem koyum 120 olsa 120 de aytan bu. Yemi tigilerden 120 olatmay. Oşonda kıyıtıp alparıp durvanan oşolarga takıp atmay o. Yolda sudiya. Men oyum oşonday. Sen de oyun değil, birce kaparsın. Sen oyun Dalilin bırakma. var mı yok mu? Yemi Dalili yok. hazırlı ayttı. Dalil yok bolsa demek, uncukma. Boldu. Tak, 120 degen sandı aytkanga mümkün emes degen mizam yok. Eğer 120 koyu olsa bu 120 dep aytışka hukuku var. Bu ne 119 desin bundan keyin. 120 deyt de 120 olgandan keyin. Tak. Bul koyulgan günü ne gitsiz? Daha kanda günü ayt. Hazırlı ayttı. Uşu 120'nin arasında hazırlı aytıp atat. Atam bay da atat. Hazırlı ayttı. Atam bay. Otur şu. Dağın gülüp bay bu. koydursayım. Ya. Atan bay bu. Hem atam bay olsa bay da aytayım mı? Atam bay olsa bay deyim, kembagал olsa kembagал deyim. Uğru olsa uğru deyim, tuğru olsa tuğru deyim de doğru mu? Tura. Atam bay olgan. Ölüp kaldı o kişi. O kança yıl oldu atamın ölgönüne. Atam bay. Tura. Bağacaksa atam şopur da aytmam. Böyle kalmak. Yok. Yolda sudiya. Siz men düşünmeye kaldınız. Atam bay dep aytıp atmayın özüle. Aytıp atat oğuzundan çıkıp atat. Atam bay. Hem atası bay olsa atan bay deyim ne deyit anan? Oy atam bay dep alparıp digi şefke takıp atmayın mı? Kanday düşünmeye kaldınız. Öyle bizde atası bay olsa aytpak ele degen mizam çıkkan emes. Oy ötkönde toyda oturganda özüңüz dedeli aytsam uşintiп ayttыңыз go. Ova debin. Al toy bol çal, boptur bu.
Bu yer proses bolup atasiz. Nemi oşontup atpayбы? Dalilin yok bunçukla boldu. Men oyumça oşondoy boldu. Sen de oyundu bana gerek yok. Sen oyun Rahman yana kemin urganı var mı? Жоқ қандай? Бұл қандай сөйлеп? Atasыбay olsa Atasыбay deydi. Anam ne deydi? Dürüst ne? Tak. Bu dağın negizsiz. Daha kanday Болып тұр. Болып тұр. Жана қашадан секіріп кеткен қошқоры жөнінде айтып берсін анда. Айт, жана қашадан секірген қошқорың айт. Otur şu. Ne koçkor sekirdi böyle. Vay aksakal emi koçkor sekirse koçkor sekirdi deyim mi? Eğer koy sekirgen olsa koy sekirdi deytelem. Doğru ha. Türkçe'de dostlarım var. Oşalar toy kılıp men Türkçe'ye ketken men uyda çok olam. Men çokta al koçkor menden başkan ukbayt al. Ошо секіргендегі үйіңізде белеңіз. Men Türkçe'ye toyga ketkem. Men toyga ketsem men joktuğumdan faydalanıp bayağı koçkor barıp sekiriptir kaşadan. Koçkor sekirgenken arkasından koşa 5-6 koz koçkorlar koşa sekiriptir artınan. Anam. Baldarım tost olayın deyip çıksa bir balam niyesini odara süzüttür bir koçkor. Ha sekirip atıp bayağı koçkor bütün kaşağa indirip alıptır. Ana ne mal koçkor menin korumda turunda bana gerek de apkürü izolatörge apkürüp kiralini. Ana! İzolatör dedi ana! İzolatör dedi жолдас судья. İzolatör de vatan. Öyle ne? O izolatör olsa izolatör değil de ne oldu? İzolatör dedi. Koydu izolatörge apkiresin mi? Ama koyun bütün alıp getsene o bir bansa cetele bar olayım hoşam. Yok bütün alıp get. Жолдас судья bunda kılınız. Buna prokurorda alıp bar bir Moldova okudu ondan Moldova'ya mı okutmuş gerek bir öge? В общем, жолдас судья ушыдағы құтылғаны қалды. Не кетір? Что-то мен ойымша Sen oyundu bana gerek yok. Bana dalil gerek. Dalil. Ana. болып тұр. Dalilin barı yok bu. Болып тұр. Бұл бойынша дәлел жоқ екен. Жаңағы жаңғыз tekesi Теке жөнінде айтып атпаймын, теке. Teken var bu. Maksakal al tekem var eken eldin bariyle bile жалғыз teke var eken. Ama? Tekesi olsa var. Tem böyle al teke kaçandan beri жүрген teke. Ana! Болды шыққан шаппағына сіздердағы. Жаман мені büyüsmekle. Жолдас судья, al teke atam emez o çoğ atam var da var bol çal teke. Al tekesi yok biz koy bakmayız. Oşo 120 oşo tekenin arkasından жүрді da o teke. Ana! 120! Ana! Айтып атпайым, осыдан шығып атпайым. Toktot deme. Мені büyüsme. Uşu құтылғаны қалды дағы. 120 деп tekeni айтып атпайым. Öyle ne mi? Hem 120 koyup olsa tekesi olsa aytat da. Ya aksakal hem elestedin Joldaş судья. Eşikin altında teke ottu otsa. Siz gelip sorarsanız buna teke seniki mi deseniz. Ya bu tekemez at desem siz aytarsınız da cindisi mi değişti tura o. Doğru. Haydi tutmayın temboyla al tekesiz berkilerdi bağız невозможно. Между прочим, men uşul proses başlarının aslında oşo kişiye telefon menen baylanıştım telefon çalıp. Tak. Men uşunday mesele götürülörün bilgenmin. Men a kişiye ayttım uşunday degen bir kuduldun üstünden iş kozgawattım ele, garawattım ele. Buga sizin oyunuz kanday desem a kişi maga mintip ayttı. Men bunu Kırgız satirasının öte bir jogorku dengeli dep bilemin. Bu demokratiyalı prinsiplerden en bir jogorku çegi. Her kim özünün oyun, temboyla kudul satira menen aytkan hukuktu. Men oşo balаны görбөй жүрөм. Eğer görsem özüm bir kolun karmap bir belek bireyin dep жүрөm dep ayttı özü. Neme? Oşarı mintip ayttı bu. Oşarı menen akalarıma aytıp koy dedi. Oşuntu ayttı. Nesi var iken bunun? Daha kanday günahlar var. Yok mu? Жоқ. Bu yok bolsa onda sottoluçuğa akırkı sözdü vereyim. Akırkı sözünü söylep koyun. Hemen be. Ava. Men Kurban Aliyev Tınar
Kırgız Respublikasının gражданины қатары ушул куудулдук өнөрдү тандап куудулдук өнөрдү аркалаганыман кийин Кудай канча өмүр берген болсо ошол өмүрүмүн аягына чейин элге жаңы күлкү, жаңы сатира өлкөдө болуп аткан нерселерди, терс көрүнүштөрдү күлкү менен, сатира менен элге жеткирген. Колуңа келсе асман ташта бер. Azamat, azamat. Так. Жолдоштор. Тынар Курбаналиевдин үстүнөн коюлган жалалардын бардыгы такталбагандыгы үчүн Тынар Курбаналиевди сот залынан бошотулсун деген өкүм чыгарамын. Рахмат. Так. До конца бошона албайсың. Мен барбир жогорку сотко чейин даттанам сени. Сагабы, сен экөөңөрдүбү, мунабы мылтык экөөңдү жок кылам мен. Жогорку сот өздөрүнөн бошобой атат. Так. Рахмат. Мен сага айттымбы, мен сени ушу камырдан кыл суургандай кылып алып чыгам дедимби? Ооба. Ама камырдан чыккандай эле болдум азыр ама. Болдуңбу? Ошондой. Камыр эмес суюк камыр экен, байкадыңызбы? Бу камырдын аңгылып элек майда-майда праш кылып итке сала бере турган камыр экен бул ошо. Так, Тынар. Эмне? Суббота күнү баламдын тою. Болду шеп. Өзүң алып барасың, а? Болду шеп. Любой той. Анан кийин. Той менен расчет болдук, а? Бияктан сот нерсенен Болду шеп. Магылбы? Тойбу? Той болсо мага коюп коем. Үйлөнүү той, любой той. Муну Абдулдака борончулар алып барган тойлор неме ажырашып кетип атат. Да? Неге? Билбейм, Жамбылакка алып барган тойлордо баланын чачы түшүп калууда тез эле. Мына мен өзүм катырам тойду. Үйлөнүү той, юбилей, жентек той, тушуга кести той, беркиндей кести той. В общем, үйлөнүү тойду өткөрүп, жар-жарын айтып ака барып никесинен кыйып коебуз да каласа. Любой жар комплект багы. Демек өзүң барасың. Дагынан башка бирөөнү жөнөтүп берсең айтып коеюн. Мына сотту башкадан дагы козгой беришим мүмкүн, а? Болду. Болду, сүйлөштүк, а? Болуптур, макул. Болуптур.